ovaj tu nered. Dobrodošli na Mission to Beauty, ja sam Aša. Puno puta ste me pitali da vam pokažem svoju make-up kolekciju, tako da dosta sam to odgađala zato što mi nije baš organizirano ovdje kako si želim, tako da sad se bacam na jedno vjerojatno dvosatno spremanje neko. Budem vam snimala koliko uspijem, ne znam koliko imam mjesta na kartici. Tako da bacim se na spremanje, a kad se pospremim, izorganiziram make-up, ću vam snimiti pa ću vam pokazati. Gledajte kako se sjajim sva. Uglavnom, nakon, ne znam, 2 sata spremanja, sad ću vam ukratko samo pokazati make-up kolekciju. Neću vam sada sve pojedinačno vaditi, jer će video fakat trajati predugo, to ću možda ostaviti za nekakav drugi put, ali uglavnom sve će vam biti jasno. Na ovoj gornjoj polici uvijek imam kistiće, ružave, ovdje imam fiksatore za šminku od Makeup Revolutiona, Aure i La Roche-Posay termalnu vodicu. I ovdje imam nekakve mirise za tijelo koje uglavnom koristim preko ljeta, jer su mi preteški nekakvi parfemi. Imam karmu, frutinije, znate da obožavam frutinije, i ovdje imam lak za kosu i suhi šampon od Osija. Tu sam se stavila ogledalo, ovdje imam ovaj ukras, ovaj prekrasan slatki mali maslačak. Tu sam se stavila malu svječicu, prekrasna svječica iz Ikea, vidjet ćete u mojim favoritima. Ovdje je isto mali ukras iz Ikea. U ovim malim prostorčićima tu sam se stavila gumice za kosu, ukosnice i takve druge stvari. Ova sovica mi je preslatka i ova je inače kao kasica prasica, ali ja koristim kao ukras jer mi je slatka. Ovdje imam šapiće za uši, ovdje se nalaze spužvice za lice i ovdje su ljepila za trepavicu, umjetne trepavice, uvijači i tako dalje. Također na stolu još imam i razne pudere, sada vam ih neću vaditi. Znači imam razne brendove, dakle od Maybellina, Aure, šta još imam, The Balm. Ovi su mi jako dobri isto, Max Faktorovi puderi. Šta još imam ovdje? Imam Avonov, Revlonov, Rimmelov, bože. Isto je jako dobro, sve mi je sad presvijetlo, imam par pudera koje sad mogu tamnije koristiti. Ovo je Physicians Formula, ovaj sad puder mogu trenutno koristiti, Bourjois. A na ovoj drugoj strani imam razne primere, Maybelline Baby Skin, jedan od mojih najomiljenijih, Aura, jako dobar, imam Catrice, Prime and Fine, on je onako za fino, onako da silky skin. Imam također primere i za oči od Aure, od Catrice, ovaj jedan moj najdraži primer, ovaj od Art Deco za oči, i ovdje imam primer od Illamasqua koji je Hydra, koji je fenomenalan. Ovaj je iz Ikea inače. Tu imam svašta, ovdje mi se nalaze razne olovke za usta, ovdje su mi šarene boje za olovke za oči, ova dva koristim sve za obrve, olovke i gelovi, i ovdje su mi bijele i pinki olovke za oči. S druge strane su još isto velika kolekcija ruževa, znači imam od Aure, imam od predivne od L'Oreala, ovi su mi prekrasna njihova kolekcija. Exclusive Collection, ovo je od Eve Longoria, Gelo, Frida's i tako dalje. Ovdje imam razne maskare, Avon, Physicians Formula, ovu sam na početku maskaru jako mrzela, sad ju jako volim, radi baš onak Spider Lashes.
Šta još imam L'Orealovu, Fall Slash Red Carpet. Jedna od mojih najomiljenijih su od Maybellina, ova Lash Sensational. Šta još ovdje? Ovdje držim razna sjajla, isto od Essence-a, od Catrice-a, Aura, Physicians Formula, da, tu mi stoje uglavnom. Onda imam ove Maybelline Baby Lips, razna labela za usne. Volim ih jako. Opa! Ne znam koliko ćete dobro vidjeti. Na ovoj strani mi se nalaze razna sjenila za oči i male paletice, ovo je Makeup Revolution, Catrice, znači sva moguća sjenila koja imam, pigmenti razni, Makeup Revolution i tako dalje i tako dalje. Ovdje iza mi se nalaze razni highlighteri, fluidi, isto od Catrice, Aure, Lumi Magique, ovi tekući highlighteri od Aure, moj omiljeni Mekov i tako dalje. Ove organizatore, odnosno ove male plastične košarice koje su full podatne, nisu tvrde, sam kupila u Offertissimi za, ne znam, 7 kuna možda. Zatim ovdje sam u ovu crvenu košaricu stavila razne korektore, dakle korektore u kremi tipa od Avona, od Art Deco imam u kremi, ovi svi ostali su razni, znači od Revlona, Liquid Camouflage od Catrice, imam ove od Essence-a isto u kremi, Catrice Camouflage, isto odlična. Evo vam je odličan isto od Catrice, All Around Cover Stick koji super prekriva, opet je fino onako mastan. Ovo je najljepši koji imam, kak se zove, tekući korektor, ovo je od Physicians Formula. Ovdje mi se nalaze razna rumenila, da vam sad ne vadim, Aura, Catrice, Essence, ovi 3 u kremi od Ila Maske. Šta još imam? Evo ovi divni isto pigmentirani od Catrice i tako dalje. Ovdje iza mi se nalaze male paletice koje ste već vidjeli, Makeup Revolution, Slick Makeup, isto predivna. Jedna od omiljenih moja Urban Decay. Ovo je Physicians Formula. Imam ove lude od Ila Maske. I također ove divne paletice koje si stvarno mogu svako od nas priušiti, koštaju oko 30 do 40 kuna. Catrice, prekrasne paletice. Ovo su highlighteri od Makeup Revolutiona. Zatim ovdje mi se nalaze, ovo tu je rumenilo koje mi nije stalo među rumenila. Ovdje mi se nalaze bronzeri, Aura bronzer. Zalutala mi isto Urban Decay Naked paletica, također za konture, Slick. I ovdje mi se nalaze još puderi u kamenu, razni od Max Factora, Aure, Ila Maske, Bourjois. Sve sam ih lijepo posložila. U ovoj kutici ovdje možete vidjeti razne, sve crne olovke i svi tuševi koji postoje. I to također imam za obrve, sjenila i tako dalje. I ovdje iza, nećete vidjeti, ali da sad ne ovdje iza mi se nalaze također još ove velike palete koje mi nestanu u male košarice. Ovo je Coastal Sands paleta. Uglavnom ovdje imam od Aure Absolute Matte njihove ruževe koji su stvarno prekrasni. Imam ove Maybellinove olovke koje su fenomenalne. Odlične su.
izoštri. Ovo su isto predivne boje. Šta još tu imam? Tu imam od Maybellina koji isto imaju prekrasno isto nude nijansa. Ili na primjer ova broj 940 koji mi je mat roza. Ova upičena crvena od Aure. Ove nude nijanse koji su mi najljepše. To je bilo to, sorry kaj ličim na ovako, ali kažem, fakat sam spremala 2 sata, tako da... to bi bilo to, lajkajte video ako vam se sviđa, subscribe-ite se na Mission to Beauty i za kraj što vam drugo imam reći osim pusa, pusa. Čekaj, sad ko beauty blogerica? Znači, boja brown. Ne, boja, zlatna boja. Zlatna boja. Sa highlighterom. Sa šljokicama. Full su mekani, znači to su zapravo, kak se zove te spužice? Marshmallowi koji su prekriveni sa smeđim šećerom i punjeni sa čokoladom. Živjela. Živjela.